Mi smo danes tukaj za vse udeležence prinesli priložnost, da kolikor so samski, brezplačno preizkusijo ono.com ali pa podarijo to svojim samskim prijateljem. Kaj pa menite o spletnem portalu ono.on, bi ga priporočali samskim? Seveda, super, fantastično, vse vidimo, da deluje in to je bistvo. Poznate slučajno kak par, ki se je spoznal na ono.on? Da, mislim, ne samo spoznao, nego znam troje koji su u Sloveniji, koji su stupili u brak upravo zahvaljujući vašem portalu, tako da ja to podržavam. Ja, poznam več parov, ki se spoznajo preko ono.on, tako da in moram priznati, da poznam zelo lepe zgodbe iz tega naslova.